Mr. and Mrs. Ryan and Judy de la Cruz, Mrs. Concepcion Madlangbayan and family, Carlo Remigio Madlangbayan, Sandria Teodoro and family, Rosita Balagtas and family, Mr. and Mrs. Gloria Yuson, Mr. and Mrs. Robin Bundalian and family, at Mrs. Erlinda Quito. Para king makapasubali rang kapagnasan di Jose Pepe Hizon at Telma Hosoge. Para king Aldorang Kebayitan di Josefa Tuason at Asia May Camacho Ramos. Para king malalagwarang kapaldanan di Joel Miklat, Aurora Bautista at Teresa Arden. At para karing Kaladwada Lilian, Dennis, Mike Jedelric, Benigno, Modesto at Pasensya, Raul Cosme, Teotimo, Victoriano, Adriano, Nomeriano at Paulina, Ruperto at Cecilia, Roman, Virginia, Flora, Arsenio, Benjamin, Remedios, Consolacion, Teresita, Alejandro, Carmelita, Arnold, Corazon, Gayson, Reynaldo, Marcelina at Leoncio, Francisca, Ryan, Sebastian, Benigno, Narciso, Clarita at Benjamin, Emerson, Maura at Eufemio, Marcelino, Arnold, Francisco Jr., Bonifacio, Engracia, at Dingmaldang Kaladwa king Purgatorio. Maya payabak po kekongan kapatad kang Kristo, king Domingong itipag masusyantaya ing Domingo ning Pentecoste. Panamdaman taya po ing presensya ning ginubusal tamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan ing kekatamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Ding sponsor kaniting misa, Mrs. Concepcion Maglambayan at ing kayang pamilya. Makyabe tamo po ngeni king pamagkanta king dalit a pamuklat. Fire!
Ilaginig Pam, Pananak, Pang Espiritu Santo, Amen. Inginu manatili kay kayo, At keka ang maya tinuray, payabak po kay kayo nga. mayapayabak po amo. Ingaldo iti pagselebranin ng idong Santa Iglesia, ing pamanipanan ng Banal Espiritu, king karing kayang alagat. Yapin ng Domingo ng Pentecoste. Sana namo ing Banal Espiritu ti paya, king balang si kakataw kay katam dilungani, bang kanita magiyang matapang magmisyon at ikalat ni may pabalita ning lugod. Kapatid, panagkat kay gayong yaning penandit, ing kinakantala, kay duptang wala kay katamang personal akay donan kay Diyos kaniting banal misa. At bang kanita pagdama naning ginuin kay katamang panalangin, agnan, yag kastapa ang kapanisyon ka rin dapadantang kasalanan kay milabas. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Virhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ang ginutang. Diyos sa mayupay dito pagaluan agatamo at kimpang patao na rin kasalanan tamo, itala nagatangan sana kimpye alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tam. O igpaming atsuban mo, kilabding 50 aldo, mi pagmasusyan ang kaganapan ng misteryo ng ibulalag mong lugod. Lawan me, ang balayan mong makatipon king panalangin, makabuklat tanggap king apining kay kang Espiritu. Datang ya sanang mamali, karing puso mi, at ipawi na yung pamisagsagan king amano at salita. Kawilataning meto nga siwala at meto nga dalit. Apur yan ya sana yung lagyo mo king tula at pasalamat. Pagkalubo iti, igamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing mumunang pamamasa. Pamamasa iba't king libro ring dapat daring apostol. Inyang miras singaldo ng kapiestan ning Pentecoste. Ding sablang tasalpantaya makatipon la king metong alugal. Kabudabud, mika alingongo, menibatan king banwa, abala mo biyong ning masikan na angin. Kitmuane ing balen, nunula pa kalukluk. Kaybot, ding balamu dakaladilang api, ikit dong mikakalat, ating balang kataw, mika tinyakareti, king tulid na. Mikat mon langan king banal na espiritu, migmulalang migsalita, kareng niyayalawang amano, agpang king pigkalub na karela, ning espiritu. Ating Hudyo karin, Jerusalem kanita, devotos lang menibatan, kareng niyayalawang bansa ning yatu. Inyang dimdamda iting alingongo, mitipon-tipon la ring dakalataw. Mengas dan langan, uling dimdamdong megsalita ring apostol, king amano ng sismuan, ding balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, detang tawong magsalitang makanyan, makananong ngeni itamungan, darang damantalang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamong ating menibatan Partia, Media at Elam, atin muna mong menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia, ating menibatan ka rin Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ng Libya malapit sa Rene. Dingaliwa naman kaya katamu, menibatan la Roma, Hudyo ampon paganong mga kumberte king Judaismo. Dingaliwa po, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man, itamungan, daramdamantalang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Sa salita ra, ing makapagmulalang bagi, depata na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, itubod me, ingke kang Espiritu, ati payu me ing lupani, metoyatu. Ginoo, itubod me, ingke kang Espiritu,
Ati payo me inglupani metoyaku. Purian me ing Ginu, o kaladwa ko, o Ginu akakong Diyos, ing degulan mo, emunano, o Ginu, dingke kang lelangan, ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato, karingke kang lelangan. Gitu itubod me ike kang Espiritu ati payo me inglupani metoyatu. Nung patluran mo, ing karelang pangisnawa, mga matelo, magbalik la king alikabok aibatanda. Dapot, kabodinan mo lang pangisnawa, kumabsila ating yato pagkaluban meng bayong biye. Gitu itubod me ike kang Espiritu ati payo me inglupani metoyatu. Ing ligaya ning Ginu, manatiliya kapilanman. Mi paligayan niya sa king sablanang lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makayabiatula keya, uling king Ginu, tutula ko. Gitu itubod me ike kang Espiritu ati payo me inglupani metoyatu. Gitu itubod me ike kang Espiritu ati payo me inglupani metoyatu. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuyo, subali mo nung patnubayan ng banal na Espiritu, ating niyayaliwang kalam espiritual, dapat ibatlangan king metong mong Espiritu, ating niyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapat metong yamu ing Ginong susuywan, ating niyayaliwang kagiwan, dapat ing Diyos siya naman ing babya kareti, ing balang metong mirinan niyang katunayan king atsuya keyo ing Espiritu para ikakayap ding sabla, uling ikristo mengariyang katawan ating dakal adake, makanyan man metong yamong katawan, bistaman dakalya miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong Espiritu, at itamungan, minum tamo king metong mong Espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, manatili tamo pong makaluklok para king sekwensya. Meka keni o banal na Espiritu, king kakong kaladwo, iba't banwang sala, ipagkalub keyo.
Mekakeni igparing maluka, talapamye grasya karing kekeng kaladwa, sala kang makayama. Lubos mamatula, bitasang makasaya, dimlang makapasngo, busal ning ugtungaldo. Papawi king pagal, makabawas pali, manatiling tula, king mapayit ming luwa. Sala ning kabanalan, puso ming kapmuan, ikeng mipnong katapatan, pilubluban, kekang pamatulan. Nung ala kekang diwa, tao antiyawaring ala, e naalabanan nanumang dewakan. Dungis kekasanang wasan, malangi kekang diligan, maging lunas kasano, sugat mi pakayapan. Palambutan ding palalo, dinansigla ding marimla, maliliking dalan, king matulid, ibalik mula. Pitong kalam parati mong ipagkalob, ibiyeke kaming tapat alob. King masampat akaw galyan, babyemo ing kayablasan, kaya kaming kaligtasan, tulang alang kapupusan, yanasa, aleluya. Ngayon po parangalantayang pamipasyag king maya pabalita. Mekakeni o Espiritu Santo, katmuan mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapining kekang lugod. Ginoo manatili kay kayo, At keka antimuri, pangipasag king may pabalita pangkang sanwa. ligaya keka o Ginoo. Kanitang begi na ningal domo ring ito, mitipon na ring alagad, pakakabat na ring pasbul king lugal anong nulang makatipon, uli ning takot da ka ring udiyo. Dinatang Jesus at tinalakad niya busal da, ing kapayapan, manatili kay kayo, nga na karela. Pangsabi na niti, pakit no karera ring gamat na at ing katalindikingan. May sayala ring alagad, panakit da king Ginoo. Pasibayo ng sinabi ang Isus karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na kung tinubot ningig pa, makanyanda kayo namang tutubot. Pangsabi na niti, pengis nawaan na nala at sinabi na, tanggapan niya ang banal na Espiritu. Nung patawaran niyo na rin kasalanan ng ninuman, may patawaran. Ngayon patawaran, eya may patawaran. Ang mayap na balita ng kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nga tamang manalangin king banal na Espiritu, pagpiestan tamo ngayon ng aldong iti. Datang ka, o banal na Espiritu, datang ka, kamulatan na ning masika na ng pamamilatan, ning milalablab alagod, ning imakulad ang puso ng Maria, akekang pakamalan ay esposa.
Amen. May payabag po kay kayo pasibay. Ngayon nga doon iti ipaltutune ing pangako na ning Ginoo na itubod na yung Banal na Espiritu. At itong pangako nga iti napsene ketang tauling apunan. Nga nagarela, mayak ingako lakwanta kayo. Bangkanita, datang niya kaya kayo ing Banal na Espiritu. Ito po yung pangako na ay napsena anyang tauling apunan. At anyang subliyang miye. Itang Domingong bengi na nito. Kabang makapulong lang. King upper room. Anong nume ganap? Ing tauling apunan. Kabadabod, lintoya, busalda, ing ginong sinubling mebye at ngana, ing kapayapan manatili kay kayo. Kaybat, pepakit na la, ring kayang sugat. At sinabi na naman, ing kapayapan manatili kay kayo. Tinan mo, sinabi, karingalagad, ay nako, tatak. I have conquered death. Nga nawari. May nagumpi na ako king kamatay. Wala na pining sinubliyang maybe. Kay ba't na nito, lepita na lang, at pengis na wana na lang. Tanggapan niya ang banal ay Espiritu nga nakarela. Nung patawaran niyo na rin kasalanan ng inuman, may patawaran na. Ingay yung patawaran, ay may patawaran. O ita, ing kaduang ukdo tungkol kining sinabi na ing Espiritu datang niya. Ing katluya pininyang Pentecoste. Ining aldo pingini. Kaibat na rin 50 aldo ning kayang pamanyubling maybye. Ing banal na Espiritu dinatang niya. Karela. Kabang makapulong la, miyabe-yabe la, ringalagad, kambena, ningindong Maria. Dinatang niya, antimong metong masika na biyong na ring angin. At ganaping Father Greg Binuya, kanitang magyeya, dinatang yung banal na Espiritu at mga metong alisus nga, digpaya, ing bahalang buntok, ning si kakatao karelan timon dilang api, king anyong dilang api. O ito po ing instances nung numa sa Sambitlaya ing banal na Espiritu. First instance anyang tauling apunan. Sinabi ng Ginoo na ing banal na Espiritu datangan na. Second instance anyang paltoya. Yung first day of the week, Sunday, Domingo. Paltoya karela at sinabi na tanggapan niya ang banal na Espiritu. And the third instance siya pining kalimang pulong aldo ning kayang pamanyubling mebye.
nginiping aldong iti. Pentecoste, kung sabihin 50 days. Nga nang nin description tungkol king pamanipan ng Banal na Espiritu, king libro na ning dapat, the Acts of the Apostles, karin masasambit la, digpayang Banal na Espiritu at imong metong masika na biyong o alisus ning hangin at mayakit ing antimong dilang api at dinugpa king kabuntukan ning si kakatao karel. Focus tani mo po yung attention tam. Mag-zero in tam kitang dilang api. Nepo, dilang api. Imaginan tayong masalesa ito. As simbolo na ning Espiritu. Yapining empowerment. Sabi niya na ning Banal Espiritu karing alagad na ning ginutang Isu Kristo. Dila. Kapangamanong dila, metaphorical yan sisimbolo yakin dila ning tao. Uling karinya, manalumpakan ing pangayatat na ning mayap pabalita. King mitmong kabyesnan asisimbolo na ning alisus ing dila migsalitay at ing dila yung pasari ing pangakalat na ning mayap pabalita ning katutuan ning lugod at ning pamamatawat kasalanan. Ining dila ngayon ngayon panahon na iti, ausan din marites, ding millennials. Mare, what is the latest? May coin yun, may buyo italaman ng marites. Pero siguro, imbes na marites, gawan tayong marilu. Mare, what is love? Imarites sana, kwentune, imarilu, ing mabilugaya, kwentuna nung nano'y lugod. Naing lugod, yapiring pamamatawa. Naing lugod, yaing magintala na ning pamiyayadwangan, pamisasanmetong, pamikakalugod, daring tao. Yan po'y marilo. Yapinin dapat ng ikwento karing labi na nining marites. Bangkanita, ing may pabalita, ning katutuan, ning lugod, ning kapatawaran karing kasalanan, misalbagya, mikalat ya, king mabilog ayato. Yan po yung kapag nasana, ning piyesta na ning Pentecoste. Ing Banal na Espiritu, yung prime mover, yapining prime agent na ning evangelizasyon, ning pamikalat, ning mayap pabalita. Itamo ring collaborators, itamo ring kasaw na. Sana nga mo maging maritestanan para maging mariluta mo karing aliwa. Pangkanita, ining kapag nasana ning Jesus sinubling mebye at mitas banwa at kaibat pinabal tinubod ning igpakinlagyo na ing Banal na Espiritu. Pangkanita, yang ing magmentini ing kabanalan
Daring sabla, kaya king yan. Ing malagwang salita, ing banal na espiritu, ya ing mikalat, kasaw de, ring alagad. Itamo, nepo, itamo rin ang alagad na rin. By virtue of our baptism, tandaan tayo ito, nga mabinyag tamo, digpa nakatamo ng banal na espiritu. Anyang makumpil tamo, digpa nakatamo ng banal na espiritu. Twice, dinatangya kaya katamo ng banal na espiritu. Mumuna, during our baptism. At kadua, during our confirmation. Itang mumuna, during our baptism, ang titamo mong cellphone na bayo. King kadwa, uling may lowbat ni ing cellphone, ngeni datang niya for the second time, bang kanita, i-recharge na katam, nining sakramento, ning kumpil. At uli nito, itamo, miyayatas ang tangan. Tutubod na katangan ng apong Ginoo, ikalat tayo, ing mayag abalita, ning lugod, ning katutuan, ning kapatawaran karing kasalan. Ganapin itang meto nga dindam kumpare, how did Christ conquer death? Makanano na kanong penagumpen ning ginutang sa Kristo yung kamatayan. Kapamilatana, kay kibatanya naman, kapamilatana ning kayang pamanyubling mebye, ene alugbuk ning kamatayan ingin uling sinubriyang mebye. So, by virtue of His resurrection, Christ conquered death. Ating netong napangkutang, how did Christ conquer sin? Makanan niyang may nagumpe babo ng kasalan. May nagumpe babo ng kasalanan by virtue of forgiveness. Tandaan ang tani mo po ita. May nagumpeya i Jesus babo ding kasalanan kapamilatana ning kapatawaran abinyena ning kayang kasakitan ampong kamatayan ampong pamanyubling miye. Tandaan tayo po ini. Forgiveness dissolves sin like a smoke. And forgiveness is God's love. Forgiveness is the divine mercy. At iti, yay ang kagatamong dapat ikalat ang mabilugayan na sana ipapamatawad ta. At istong ipapamatawad ta mo, yung kasalanan ng balang metong at metong kay katamo, manatili yung lugod at yung lugod yapin ng Diyos. Amen. Alakad ta. Sasalpan tayo po. King Dios, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal ay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang nebye, pepay ta siya banwa, makalukluk wananing Diyos igpang mayupayang tutu.
Ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum ka rin mabye ang pon nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanganga. Amen. Pagkapilitan tamong manalangin king Ginoo, uling ingig pa ning pakalulo, parati na yung pakiramdaman, ing dalisya at tapat a puso. Nga tamong makibat, king balang kayo nun, itugtog me, ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itangan po, Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtog me ing kaya kang espiritu, anting mabyedanom king yato. Bustan mong datangyo, ban pasalan at pasiknangan no ring sablang ating responsibilidad king politika, ban in katuliran at kapanayan yaing maging aldo-aldorang masabal, ipanalangin mi keko o Ginoo. Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtog me ing kaya kang espiritu, anting metong amatitim mitataong api king yato. Bustan mong pasalan nalat, ibayo, ring sablang ating responsibilidad, king ekonomiyo, ban ing pamisan metong at pamirakayanan, yaing mantabe karing karelang desisyon. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtog me ing kaya kang espiritu, anting metong amasayang dalit king yato. Bustan mong pasalanot ibayo ring sablang ating responsibilidad king arti, ban ing karelang obra, iaslagdo ing legwan at katutuan. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtog me ing kaya kang espiritu, anting metong abuklod ning grasya king yato. Bustan mong pasalanot tipunan ding sablang kinalat ding kapalyarian ning biye, ibili mo ing kapanaligan karing pusura, ban makapagbayo lang biye. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtog me ing kaya kang espiritu, anting metong aklis ning pamanayo king yato. Bustan mong pasalanot ang tabayanan ding sablang may karamdam king awos mong munyep patutu king mayap abalita keti king yato. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Ngini po adwan tamoing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. pagibatan mo ring panalangin mi, o Diyos, ning upayat sikanan, bustan mong espiritong magye karing puso mi, palagana na ing lugod mo, karing sablang tao, ngenit mangkaman kapilan. Amen. Mipuri ka Ginong Diyos ineto sigluhan, ulitin ang harapan, tinggang iya'y tinapit, ay ang pamigay ka, tinapit mo aming gabon.
Ikaw Diyos ni Neto Siglupan, ulitin ang kalaban, tinggap niya itinaanak ay ang pamikero, hanap iba kalimubos. Nipuri ka Ginoong Diyos ni Neto Siglupan, ulitin ang kalaban, tinggap niya itinapit ay ang pamikero, tinapit ang aling gabon. Nipuri ka Ginoong Diyos ni Neto Siglupan, ulitin ang kalaban, tinggap niya itinaanak ay ang pamikero, hanap iba kalimubos. Nalain kagibutad, paningkagot kagayon daon, matanggap yara pa ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o Ginoo, ituhod mo yung kayang Espiritu kareting ayin at kapamilatanda sa panme ang pakamalan ng Iglesia, manipakit na yung kayang kaligtasan king mabilog ayat, iti adun ipamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka antimuro, nayo rin pusoyo. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa Ginoo ta. Iti karapat dapat at matuloy. Kunepin garwat dapat at matulit sugat makakawusang pasalamatan da ka, king sablang penahandit at numan ka rin. O Ginoo banalay pa, mayupain tuto talanganggan Diyos, kamilata ng Kristong Ginoo, may kingaldong iti, tinubod may banal na Espiritu ka rin pinili mong maging kay kang anak, kamilata na ning pamakira-kira, king biyan ning bugtong mga anak, inya delame king kayang kaganapan ng misteryo, ning kay kaming kaligtasan, kingaldong iti, pagmasusyan niya, ing dakila ng mula, ning kay kang banal ay Iglesia. Inyang ing Espiritu Santo pe pabalune, karing sablang balayan ing bukod mong tunay Diyos, at lelangane ibat king karing dakaldang salita ring tao, ing metong asiwala ban ipasyagya ing metong kasal pantayanan.
ing tula, ning pamanyibling medye babayune, ing meto yak kabang kambering sa blangko ring angel, karimbano darat ming kekang ligay, lain makyabe king alantok ng dang pamamya kapuryan keka at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banalogin iging panibatan ng sablang kamanalan, kulinita pagpalampuing pabanalan mo sa ating ay, ng slag ng Espiritong ban para kay kami, malyalang kataon at daya, ng ginong Yesu Kristo. Bay mi daon kusang lupkim pa may lazat kamatayan kinwaning tinap, pero salamat siya kay pirasune, at binyinay ka rin kayong disipulos nga natanggapanyay, ikungan at kananye, iti ang ganakong katawan na midaon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ng apunan kinuwaning kalis. Pasibayan pa pasalamat kay katbinyaning kalis karing kayong disipulos nga natanggapanyay ikungan at minamko kani. Iti ang kalis ni ganakong daya, ang daya ng bayo talanggang tipan. Amibu para kayagat paring sablanta, magkita ipatawaran ng kasalan taptan niyo iti ilang kapikaganakan kana. Pasyagdang ini misteryo ng kasalpantayan.
Nangiling gaganakan niyo ipang kamatayan at pamanyabli ng medyo ng anak mo, naraon niya kagad tinapin ng biyering kalis ng kaligtasan, naring pasalamatan kay pepaliryan mo kaming, matampang talakadarapan mo ban sumuyo kay. Mahuwapamin ang paggamamong, tingi kami ang sanang may sulusul, king katawan at dayong Kristo, di po na kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Kinagan me o ipa, isang iglesia makalaganap, king meto yat ban ginapya sa aking lugod. Kambiri kay kaming Papi Francisco Florentino kay kaming Arsabispo ading sa Blangpad. Ganakan mula naman, dinggay kaming ipanalangin niya. Minsan paging lugdam, ganakan tal, dinggay katang personal akaidunan king Gino kaniting banalamisa. Ganakan mula naman, ding kabadat ming pepainaon at maninayang subling niya at ding sablang miyang unabiyet. Tanggapan mo sana, maligayang harapan pagalog mo kengan, gaan keng karapat dapat magkamit, kimbiyal ngang gabang kambe, nino na Birhen Maria, ito rin Diyos, kambe ng San Jose, keng Cardenis Lenisa na esposo, kambe doon Apostoles, ading sablang santos, at tinupad king malamong kaburian, king kay kaba ng panun, puri nagat paligayang kawamilatan ng Jesu Kristo, anak mo. King kawamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupay, kagawin na Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman kingalanganga. Ini purian tayong ipamiglalang kay Kata. Ikaw sigamiyo, ginuging sablang aro. Malagang pagkalog, ang kapayapan kayong panahon mi. Pagking azapan, ang kayong pakalulo, para di kayong may kabos kayong kasalanan at maligtas kayong sablang kaligaligan. Kabang maninay kami, kamben maligayang kapanaligan, kayong panyatan ni Jesu Kristong kagaming talapangas.
Jesu Cristo, sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapaan lalakwan ko kay kayo, ang kapayapaan ko abiyay ko kay kayo. Masa baligdan din kayo kami kasalanan nila ng kasalpandiyanan ng kayong iglesia at pamayapan may ang panbilog na agpang kayong kaburiyan. Kayong biyat magari, manggaman, kayong alanganga, Amen. lugod at kapayapaan na ginamanatili sa kapalanman kay kayo. At kaya ka Bakit antiguo. tapo ngayon, may kakamit itong tao at may kakalagot kayong kayo. Kapayap. Peace. Nyo'y goda ng Diyos, nyo'y milakong kasalanan ng iyan, nyo'y mayaws kingapunan ng kordero.
you seen the light? Did you pray today? Have you lightened someone's burden on his way? Holy Spirit, you are my guiding light. God has sent you as the hope through all this strife. May you be my guide, teach me to obey, to renew this world. Give us hope, we pray. May you be our constant guide on our way. In a world where love is slowly dying, in a place where there is no forgiving, have you seen the light? Did you pray today? Have you lightened someone's burden on his way? Holy Spirit, you are my guiding light. God has sent you as the hope through all this strife. May you be my guide, teach me to obey, to renew this world. Give us hope, we pray. May you be our constant guide on our way. I believe that miracles still happen, that the world is not a hopeless end. May we see the light as we pray today. May we lighten someone's burden on his way. Holy Spirit, you are my guiding light. God has sent you as the hope through all this strife. May you be my guide, teach me to obey, to renew this world. Give us hope, we pray. May you be our constant guide on our way. May you be my guide, teach me to obey, to renew this world. Give us hope, we pray. May you be our constant guide on our way. Ing tatak ding mabiye Diyos, siklod tamo po. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mitmong lugod, ing kapasalamatan, ing kekang difinong tatak ning pamamingwa. Ing kekang kadyosan, babalot ne ing katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kung mitmong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan ay pa.
Pagparalampo ko keka, ing panluwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilataniting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biyeko king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguran da ka pakamalan na igpa, ibiye mo ing pakalulo mo kareting masakit a panawon, kaluguran na igpa. Darawon ko keka ing katawan, daya, kaladwa at pangadyos ning kekang lusok kaluguran na yanak, king pamamayad para rin kasalanan ning yato, anpon para king kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Luklok tamo po para king kapabaluan. Antipong pamagsadya king daratang a fiestang patron 2022, ding makatuki ilapin ding tuntunan ding kapag masusyan. Magumpisa pong June 6, 2022 hanggang June 8, 2022, alas 5 ninggat panapon, rosaryo ating panalangin ning triduum, alas 6 ning misa, alas 6 ning dengi, banala misa. Alata mo pong misang abak, magumpisang June 6 hanggang June 8, ban mo niya dalan king kaya katamong triduum kang apong grasya. Ken pong June 9, 2022, Aldo Huwebis, ing ka-fiesta ng apong grasya, alas 7 ning abak, banala misa, alas 6 ning bengi, ing misa solemne ning ka-fiestan, apanimunaning kaya katamong arsobispo, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias Didi. Alas 7 ning bengi, ing banal a prosesyon. Para karing sablang makyabe king prosesyon, magdala tamo pong sarasarili tamong kandila. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O ikpaming malugod, mananasta ng pamangan ating gami, Eucharistia, sa ing alang ang gaming pangayat bus, papanatilian mo ka karing pusumi, ing sikanan ing kekang Espiritu at kambilan mula, ring kalma at pigalo mo king kekang Iglesia. Iriadumi ka pamilatan ng Kristong Genome. Amen. Ginoo manatili kay kayo, At keka ang bendisyonan na timurin. kayo ng Diyos, ingigpa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Imisa, mayari na may kayo, King Pamikakalagot. Salamat King Diyos.